салом бинандагони азиз, охирин хабарҳои ҷаҳон ва тоҷикистонро дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳод мекунем. имрӯз чоршанбе 9 март аст ва ман Зарангези Наврӯзшоҳ дар ин барнома шуморо ҳамроҳӣ мекунам. дар барнома ин гузоришҳоро дорем. таркишу тирпаронӣ ва бомбборон дар Украина ҳафтаи дуввум аст идома дорад. Достонҳои даҳшатбори ҷанги Украина дар наворҳо. дар роҳ мошини дигаре набуд. мошини зирехпӯш якбора ба муқобили ман омаду мошини маро зад. арзиши доллару евро дар Тоҷикистон якбора боло рафт. Нархҳо ҳам ақиб намонданд. Ҷанги Украина дар бозорҳои Тоҷикистон боз чӣ таъсире хоҳад дошт? шакар якум сол шуда 11 сом, шакар дим сол шуда 10 сом 50 дирҳам. гуфтанд ки шакар нархш доллар боло рафта. ва тарма дигар бора роҳи Душанбе Чаноқро баст. Сокинон дар роҳ сарсону саргардон шуданд ва мегӯянд нақшаҳояшон барҳам мехӯрад. маҳкамаи уҷа ягон ответи аниқ додагӣ нестам буда ки кай чиз мекард. парвостон каякта? Шавда. Амин шав? Бале. ҷанг, таркиш ва тирандозӣ дар Украина ҳафтаи дуввум аст идома дорад. Мардум дар бархе аз минтақаҳо беш аз 10 рӯз боз дар паноҳгоҳҳои зери заминӣ зиндагӣ доранд. ҳар рӯз аз ин кишвар хабари фавти мардуми осоишта ва кӯдакон ба гӯш мерасад. дар як тирандозии шоми 8 март дар вилояти Житамир 5 нафар фавтидаанд. худи ҳамон шаб мақомоти вилояти Суми аз марги 21 нафар дар ҳамлаи ҳавоии низомиёни рус хабар доданд. ҷанги Украина достонҳои даҳшатноке дорад ки дар аксу наворҳо тасвир ёфтаанд. ҳоло достони мардеро мебинем ки бо мошинаш зери як зирехпӯш монд. Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. рӯзи 25 феврал мошини зирехпӯше дар Киев мошини марди 53 солаеро якбора зер кард. маълум нест ронандаи зирехпӯш кӣ буд, вале он чанде баъд бо нерӯҳои Украина вориди даргирӣ шуд. дар роҳ мошини дигаре набуд. мошини зирехпӯш якбора ба муқобили ман омаду мошини маро зад. баъд баргашт. хайрат касе ба ғайр аз худам дар дохили мошин набуд. агар кӯдакон мебуданд чӣ мешуд? тасаввур карданаш сахт аст. роҳгузарон барои наҷоти ронанда шитофтанд ки нахост номаш бурда шавад. آنها خواستند آهن‌های پیچیده را از هم جدا کنند، خواستند ماموران نجات را دعوت کنند، ولی اول خودشان کوشش کردند. در نهایت مرا بیرون کشیدند. قفس سینم را ایربیت زیر کرده بود. سخت بند ماندم. پایهایم نیز بند مانده بود. دستی چپ و پایم شکستند. آنها یاری تعجیل را دعوت کردند و مرا بردند. بچه‌ها اگر مرا می‌بینید تشکر زیاد به شما. шумо мисли як марди солим нафас мекашед. نقشه های آینده من چیست؟ از اینجا برایم راه رفتن را یاد بگیرم، بعد معالجه به نیروهای محافظتی سرزمینم میپیوندم. برای این یک کاری باید کرد. ҳамроҳ бо тақрибан 2 миллион украинӣ ки аз ҷанг фирор карданд, ҳудуди 1400 шаҳрванди Тоҷикистон ҳам дар кишварҳои Аврупо паноҳанда шуданд. мақомот мегӯянд беш аз 300 шаҳрванди Тоҷикистонро ки дар Лаҳистон паноҳ бурданд ба Душанбе мефиристанд. имомиддин Сатторӣ, сафири Тоҷикистон дар Олмон гуфт, парвози ҳавопаймоҳо рӯзи 10 ва 11 март дар назар аст. таъсири бади ҷанг дар Украина дар Тоҷикистон ҳар рӯз бештар мешавад. ин субҳ хабари якбора 15% боло рафтани нархи расмии доллару евро нигаронии мардумро дар кишвар бештар кард. нарх дар бозорҳо то куҷо тағйир ёфт? Барод Юсуфӣ ва Мулло Раҷаб Юсуфӣ ин мавзӯъро шарҳ медиҳанд. тоҷирон мегӯянд болоравии тадриҷӣ ва ҳамякбораи қурби доллари амрикоӣ дар чанд рӯзи пеш қимати бархи маҳсулоти ниёзи аввалияро боло бурдааст. бонки миллии Тоҷикистон рӯзи чаҳоршанбеи 9 март қурби расмии 1 доллари амрикоиро аз 11 сомонӣ ва 30 дирам то 13 сомонӣ боло бурд. Ozi orada 175 vardı, sen 180 furuktasın, 5 somon mondesin de buluyor. Daha rus peş orada 170 somon mefuruktan, 165 mi vardan, 66 mi vardan, 70 mefuruktan.
тоҷирон тахмин мезананд ки болоравии қурби расмии доллари амрикоӣ қимати бисёре аз маҳсулоти воридотиро тағйир медиҳад. бисёре чизи ҳаста ки ай дигар давлатҳо меоянд суми тоҷикӣ не бисёре чиз доллар кор мекунанд. барои ака баъзиш мефурӯяд баъзиш қимат мешавад. рӯғано ай қазоқистон меоранд орда меоранд ака гандума мехарам небиёрам осёбки орд мекунам унҷа ҳам доллар ки кор мекунад. харидорон аллакай таъсири болоравии қурби доллари амрикоиро дар ҷайби худ эҳсос карданд. шакар якум сор шида 11 сом, шакар дим сор шида 10 сомону 50 дирам. гуфтанд ки шакар нархш доллар боло рафта. бархе таҳлилгарон мегӯянд бонки миллии тоҷикистон дар шароити феълӣ ба ҷуз аз боло бурдани қурби расмии доллар дигар илоҷе надорад. албатта бонки миллӣ наметавонад имкониятҳое ки дорад пурра истифода барад, зеро ин захираҳо тамомшаванда ҳастанд, яъне захираҳои беохир нестанд ки бонки миллӣ дар ҳар ҳолати мавҷудат ба монанди ҳолати имрӯзае ки ба вуҷуд омадааст онро истифода барад ва захираҳои имрӯза шояд дар 3 моҳ 4 моҳи оянда агар ба пуррагӣ истифода барад басандагӣ мекунаду халос. болоравии қурби доллар ва беқурб шудани сомониро танҳо яке аз оқибатҳои ҷанги русия дар украина медонанд. русия кишвари аслии муҳоҷирпазир аз тоҷикистон аст ки ҳоло зери таҳримоти сахт қарор дорад. муҳоҷирон ҳам ба тадриҷ бекор мемонанду пулашон беқурб мешавад ва таъсири ҷанги ҳазорон километр дур аз тоҷикистон дигар акнун дар ҳар хонаводаи кишвар эҳсос мешавад. дар зимн шореҳи иқтисодӣ абдуманон шералиев бовар дорад ки аз миёни кишварҳои минтақа тоҷикистон ва қирғизистон ки умдатан аз русия вобастаанд бештар дар маърази хатар қарор доранд. дар сурати давом ёфтани ҷанг эҳтимоли бозгашти бештари муҳоҷирон зиёд мегардад. ғайр аз ин метавонад ҳад зад ки бо коҳиш ёфтани даромад муҳоҷирон ба имзо кардани қарордод ва рафтан ба ҷанг дар Украина розӣ мешаванд, мегӯяд Шералиев. ширкати айрес масъули нигоҳубин ва ҷамъоварии пул дар роҳ эълон кард ки имрӯз роҳи душанбе чаноқ баста мемонад. ҳадаф аз ин тасмим бехатарии шаҳрвандон гуфта шудааст. ҳаракати нақлиёт дар ин роҳ бар асари тарма аз шоми дирӯз қатъ шуд. роҳи душанбе чаноқ ки шимоли тоҷикистонро бо маркази шаҳри душанбе мепайвандад яке аз роҳҳои ҳаётӣ дар кишвар аст. ҳамкорони мо алишер зарифӣ ва шаҳлои абдуллоҳ чанд лаҳза пеш аз ин роҳ баргаштанд. душанбе чаноқ ягона роҳе ки пойтахтро ба шимоли тоҷикистон мепайвандад. барфи зиёду тарма қитъаи роҳро баст ва ҳаракати нақлиётро қатъ кард. гуфтанд ки маҳкамаи уҷа ягонета ответи аниқ додагӣ нестан буда ки кай чиз мекард. парвостон ки шав да амим шав бале соат чанд соатҳои ди шав ай хуҷам бояд куҷо бурем сочи дер кунед агар билет билет месӯзад ку билет возврат нестан. ҳар дақиқаи мондани мусофирону ронандагон дар ин роҳ ба зарарашон аст. бисёр истодам меҳмонхона хел чанд сум як шаба? як шаб 100 сомон. намояндагони ширкати айрес гуфтанд талош доранд ҳар чӣ зудтар роҳро аз тарма пок карда ҳаракати мошинҳоро таъмин намоянд. инҷо 40 километри роҳи душанбе чаноқ аст. каме болотар дар қитъаи 48 то 70 километри ин роҳ тарма фаромадааст ва нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ бо далели хатарзо будани қитъаи роҳе ки тарма фаромадааст ба мо иҷоза надоданд ки ба он ҷо биравем. намояндагони ширкати айрес масъули нигаҳдории ин қитъаи роҳ гуфтанд феълан корҳои бартарафсозии тарма ҷараён дорад. ҳамасола дар фасли сармо ин роҳ бо далели тарма баста мешавад ва мусофирону ронандаҳоро сарсон мекунад. ширкати айрес аз соли 2009 мутасаддии нигоҳубини роҳи душанбе чаноқ буда барои ин аз ронандагон пул мегирад. аз оғози имсол нархи сафар тавассути он гарон шуд. соҳибони мошинҳои сабукрав барои гузаштан аз роҳи душанбе чаноқ ба ширкати айрес то 89 сомонӣ ва мошинҳои калон то 693 сомонӣ медиҳанд. дар ивази ин маблағ ширкат вазифадор аст ҳаракатро дар роҳ дуруст таъмин кунад. ва ҳоло меравем ба кишвари ранҷкашидаи Афғонистон ки онҷо ҳар нафари сеюм имрӯз аз гурузнагӣ
اذیت میکشد. در این کشور که در پی جنگ اوکراین کمی از نظرها دور ماند، کودکان چیزی برای خوردن ندارند و والدان مجبور شدند برای نجات اعضای دیگری خانواده یکی از فرزندان را به فروش گذارند. خبرنگاری صدای آمریکا میگوید برخی از خانواده‌های افغان روزی سیاه دارند و دختران خردسال خود را مثل مال میفروشند. تفصیلات را در گزارشی از کیومرثی عطا میبینیم. صدیقه خردسال سرگرم بازی با دوستانش نمیداند که سرنوشت او را الکی حل کردند. والدانش او را به یک مردی که در خارج از کشور است به تقریباً $2000 فروختند. او تنها کودک افغانستانی نیست که چنین سرنوشت دارد. این دختر و این دو دختر دیگر را هم فروختند. این طفل خردسال هم در فروش است. اکثر دختران تا 10 ساله را در این اردوگاه والدان به مردان کلانسال فروختند و یا در انتظار پیدا شدن خریدار هستند. این سوال که چرا دختران خردسال خود را میفروشد بعضی از والدان را به خشم می‌آورد. ما به کودکانمون داروی خواب میدهیم. آنها از گرسنگی گریه میکنند، خوراک میپرسند. ما یک زمان زندگی خوبی داشتیم، ثروتمند بودیم. بعد خشکسالی آمد، جوانان ما را کشتند. ما از ولایت فاریاب گریخته به هرات آمدیم. از زمانی به قدرت آمدن حکومت نو خدا شاهد است که یک خلطه گندم تا $25 بالا رفت. ما چگونه آن را میخریم؟ ما 3 سال باز چنین احوال داریم. پدر و مادران میگویند به خاطر نجات کودکان خود از گرسنگی و مرگ مجبورند یکی از دختران خود را بر عوض پول به کسی دیگر بدهند. جنگ و خشکسالی دوامدار زندگی عائله ها را در افغانستان سخت کرده است. اقتصاد این کشور از سرمایه گذاری از خارجه وابسته بود. بعد از آمدن طالبان به سر قدرت در 6 ماه پیش کمک های مالی سازمان های بین المللی به افغانستان قطع شد. 90% افغان ها در یک روز کمتر از $2 درآمد دارند. تقریبا نصف از اهالی از کمبود غذا عذاب میکشند. 1 میلیون کودک در روبروی گرسنگی شدید قرار دارند. تنگ دستی و ناعلاجی شیرین را به قهر آورده است. او خلطه پرتوها را عصبانی خالی کرده چنین فریاد کشید. ما برای دارو و دوا پول نداریم. یگان خوردنی برای کودکان نداریم. در این روزهای بسیار سرد ما در همین خیمه ها زندگی داریم. آتش نیست که گرم کنیم خانه ها را. حالا پسرم این پرتوها را آورد. شاید از این راه 5 یا 10 سنت به دست داریم. این است ارزش ما. پدر صدیقه میگوید دخترش بعدی به بلاغت رسیدن با پسری مردی که او را خریده است ازدواج میکند. ولی او اقرار می شود که از حال و زندگی دختر تحت نظارت خریدار قرار می گیرد. او خیلی خرد است، چیزی را نمیفهمد. اکنون او در اختیار آنها است. آنها هر کاری میخواهند میتوانند بکنند. ما این کار را از ناعلاجی کردیم. ما نمیدونیم آینده او چی می شود. اکثر پدران دیگر در اینجا میگویند یگان راهی دیگری ندارند و میپرسند که در چنین شرایط حال آنها چی خواهد شد. یک زن دیگر که خیلی محزون و ناامید بود گفت که ما کودکان خود را مثل جانور میفروشیم. و در پایان برنامه یک خبر داریم. گروه کاری سازمان ملل اوید به بازداشت‌های خودسرانه از حکومت تاجیکستان خواسته است که گنرال 66 ساله زندانی غفار میرزایف را آزاد کند. حقوقدان‌های بین المللی پس از تحقیق قضیه او گفتند جریان بازداشت و حبس، اعلان حکم و مهلت نگهداری میرزایف با نقض فراوان قانون‌های تاجیکستان صورت گرفت. دادستانی کل و مقامات دیگری تاجیکستان در پاسخ به درست و مطابق با قانون‌های تاجیکستان بودن حبس غفار میرزایف تاکید کردند. غفار میرزایف سال 2004 بازداشت و بعدا به حبس ابد محکوم شد. مقامات او را به کشتار و نگهداری سلاح و مواد ترکنده گناهکار دانستند. میرزایف در گذشته فرمانده گارد پرزیدنتی، رئیس کمیته ملی المپی و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود. و بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را اینجا به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. اخباری بیشتر از این را در سامانه azadi.org، صحیفه های رادیوی آزادی در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب پیدا و مطالعه کنید.